First kali kita tengok game ni. Positions, okay, Imran main E4, standard lah. Kita punya move kita dah belajar banyak kali dalam kelas. Okay, E5. Knight F3, attack pawn. And then, Knight C6, protect pawn. Yang ini standard punya variation lah. Sebenarnya ada banyak lagi openings yang kita boleh buat ataupun boleh praktikkan. Cuma bila kita nak main ataupun practice chess tu, bila kita pilih openings yang ni, okay, kita kena make sure kita training tu berulang-ulang kali. Kalau 100 kali lah opening yang sama, dan tiap-tiap kali kita kalah, kita analyse. Kenapa kita kalah? Opening yang sama, jangan tukar-tukar openings. Bila masuk tournament, tak kisahlah you all nak main, contohnya nak main lain, Sicilian boleh, boleh, ada caranya. Okay, nak main apa lagi? Nak main ni, boleh, ataupun French defense setup macam ni, E4, E5, ni, D5 pun boleh. Kena praktikkan berulang-ulang kali kalau pilih yang macam tu. Tapi kalau kita dah pilih yang ni, ini memang standard. Yang ni world, pemain elite dunia kebanyakannya main macam ni. Ni opening yang paling famous, yang paling mudah belajar. Yang coach tunjukkan ni, opening yang paling mudah belajar, yang dipraktikkan oleh kebanyakan pemain andalan dunia. Okay. So starting position, kemudian okay, Knight C3 develop buah macam biasa. Kemudian Knight F6. Oh, yang ini kita namakan sebagai 4 Knights variation. So masing-masing keluar bentuk sama je kan. Masing-masing protect pawn. Yang ni pun protect pawn. Yang ni attack pawn. Yang ni pun attack pawn. Tapi position ni equal, seimbang. Jangan harapkan nak menang awal Awal-awal lagi kita sebenarnya kena buat apa? Kita kena mantapkan kedudukan center ni dulu. Maksudnya keluarkan buah knight, control center. Keluarkan bishop sebagainya, control center sebagainya lah.